Ikibazo cy'ingutu kirongeye kiravutse hagati ya Etat Major Burundi FDNB n'igisirikare cya Congo FARDC nyuma kunanirwa gutsinda operation rutura y'igitero gikomeye bari bagabwe ku gisirikare cya AFC M23 mu gihe kwigarurira ibice byinshi bitandukanye bari ku kibuga cy'indege kugezwa ikigenzurwa na AFC M23. ubu tuvugana bari kongera kwitana ba mwana ku batumye bongera gukubitwa na AFC M23 kuko bongeye gutakaza ibikoresho byinshi bongeye kwamburwa n'abasirikare ba AFC M23 benshi bongera kuburirwa irengero byongera kwemezwa ko bafashwe matekwa n'igisirikare cya AFC M23 ngabandi bikemezwa ko bagambanye kugeza bagahungira muri AFC M23. Ibi byose byongeye kubyutsa ikibazo gikomeye imbere muri Etat Major y'u Burundi na FARDC kugeza ubu bari kwitana ba mwana mu gukomeza gutanga uduce turi gucakirwa na AFC M23 kugeza ubu. Amakuru yamaze kumenyekana ko M23 kiyoboye ikibuga cy'indege mpuzamahanga kugeza ubu cya Kavumu ndetse anasubije ibitero byose bya FARDC byari kubagaho ku buryo bukomeye benshi mu gihe bari batangajwe ko byasize M23 itakaje iki gice. Kugeza ubu tugiye kwinjira akantu kandi muri operation rutura ibikorwa byose bya FARDC byapfubijwe na AFC M23 udushya gitura tw'igisirikare cy'intare ndetse cyongeye guhana kwa resource ya FARDC nibyo kibyifashe imbere muri Etat Major yose ya FARDC. Ibi byose turaje tubivuge hagati aho imbere ku rugamba igisirikare cya AFC M23 cyongeye guhana abacancuro cyongera kubakubitira hari inzigo ndetse wongera gutitizwa bikomeye n'ibitero bikomeye cyane bya AFC M23. Matekwa zongeye gufatwa amabanga yose ajya hanze n'ibikorwa byose by'abacancuro ndetse n'ababirigi ku butaka bwa Kongo muri bya bikorwa bitandukanye bya Kongo mbirigi byo gukomeza kugeza ibikorwa byose by'intambara kuri AFC M23 kuko uyu munsi abacakiwe harimo n'ababirigi kugeza bivuga ko bari bari operation ibikorwa byose kugeza byo gutegura ibitero kuri AFC M23 ni igitero gikomeye cyongeye gutegurwa neza n'igisirikare cya M23 kigaba bitunguranye ahari ibirindo bikomeye na defense rutura y'abacancuro byavuga ko araba Eric Prince. Amakuru y'ingenzi twongeye kwakira akantu kandi ubwo kibacakiwe na AFC M23 uduteno ndetse n'iki operation rutura yakozwe n'igisirikare cy'intare. Ibi byose turaje tubivuge hagati aho. Kinshasa yamaze gusura amabanga ruturangiye gutitiza igisirikare cyose cya FARDC n'abambari bacyo yongera gusohora ubwo ki M23 yamaze gutegura ibigamba rukomeye n'ibikorwa byose byo kwataka FARDC ihereye mu bice byose bitandukanye bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ibi byose bigakorerwa mu bikorwa byose bya organisation n'ibikorwa byose byo gushakira ubwigenge Kivu zombi nyuma gukuraho ibikorwa byose bya FARDC no gucakira ibice byose bigenzurwa na FARDC. Kugeza ubu yongeye kugaragaza ubwirinzi rutura bwa AFC M23 indege z'intambara ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye birimo n'abasirikare bakanganye bamaze iminsi ngo bategurirwe icyanzu kuranirwa AFC M23 bongera bamena amabanga rutura igisirikare cya M23 nibigiye gukurikira imbere ku rugamba ngo kuko cyamaze gutegura intambara ikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa. Ibi byongeye gutera ubwo abasirikare ba FARDC bari imbere ku rugamba kugeza ubu bongera gutitizwa bikomeye n'ibyago bikomeye bigiye kubazira mu bitero bya AFC M23. Ese amabanga ateye ubwoba kugeza yongeye gutitiza Kinshasa bice muri Etat Major sa FARDC bivuga ko arimo kwimeninda byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibihe korwa AFC M23 kuri nukuhe mu gutegura ibitero shuma byo kwigarura ibice byose bigenzurwa na FARDC. Ibi byose ni uko mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi ikaza inshuti z'akatwatumiye muze twongere tubane nuko kwa natwe mukanda like subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukore no kunzugira ubundi mujye mukomeza kwa natwe 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. Igisirikare cya M23 muri Uvira kirabihuhuye cyamaze kuhageza drone ibihumbi n'abasirikare batabarika baje guhana bihanukire kwa resource ya FARDC abarundi ndetse n'abacancuro bari muri aka gace bafatwa nkararije ukomeye cyane ubwicanyi rutura bukomeje kwibasira abaturage batuye muri aka gace. Ibi byose bigashyirwa kuri AFC M23 ikitiro
cyose cy'ubugizi bwa nabi bikorwa na coalition FARDC biciye muri etat major yose FARDC iyoboye urugamba muri aka gace mu bikorwa byose byo kurwanya AFC M23. Ibi byose byamaze gutegurwa neza n'abasirikare ba M23 ko bagiye guhagarika ibikorwa byose biyobowe n'igisirikare cyose cya FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Kugeza ubu diplomatura zari zikorwa n'igisirikare cya AFC M23 ubwirinzi rutura bwongeye gutitiza Kinshasa ndetse kugeza na drone zigiye kwifashishwa mu gutangiza ibitero bikomeye byo kugabwa kuri coalition FARDC. Ibi byose turaje tubyinjiremo mu bikorwa byose byamaze gutangizwa na M23 n'uburyo Kinshasa iri kwitegura ibikorwa byose by'urugamba rutura igiye gutangizwa na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge. Agataho imbere ku rugamba muri teritwari ya Walikale ibitero bishya bya AFC M23 byongeye kuzengereza etat major yose ya FARDC. Abacancuro kugeza ubu bari baragijwe muri aka gace ngo mu gutegura ibitero shuma byo kurwanya AFC M23 bongeye kwibasirwa bikomeye n'ibitero bikomeye byagabwe na AFC M23 kuva mu gitondo cyo kuri tariki byibuze, ndetse hamwe kumvikana ibitero bishya byongeye kuzengereza Kinshasa byaguyemo abasirikare bagera ku 8 barimo n'abacancuro kubanirwa FARDC. Kugeza ubu amakuru y'ingenzi aturuka ku rugamba rugira kwemezwa ifatwa ry'ibikoresho byinshi byacagiwe na AFC M23. Isura urugamba n'ibitero bishya byagabwe n'igisirikare cya M23 byateguwe ite, ni gute byifashe kubanirwa coalition FARDC? Ibi byose nabyo turabyinjiramo. Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na AFC M23 haraturuka amakuru menshi y'uburyo ki hari kwikangwa ibitero bikomeye by'ingabo za Kinshasa ziri kugira amajanja ibice bigenzurwa na AFC M23. Ibitero bya hato na hato bikomeje kugerageza kwibasira abayobozi ba AFC M23. Ese Indani muri etat major sa M23 n'urwego rushinzwe umutekano muri aka gace byifashe bite? Nibiki bitangazwa na etat major sa AFC ndetse na M23 coalition ya FARDC mu bitero bivugwa ko iri gutegura byo kwigarura ibice byacakiwe na AFC M23 ihereye muri umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Byifashe bite? Ibi byose turabyinjuramo ni ku mutekano, politika na diplomasi. Ikaze n'inshuti zakadasuka turingitoro batumiye muze twongere tubane nuko kwa natwe mukanura subscribe ni hasi gato kuri button mutuku mukuru no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana twatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Imbama 23 igisirikare cy'intare za Sarambwe cyongeye gutitiza Kinshasa ku buryo bukomeye nyuma ya diplomatura y'ibikoresho birenze ibihumbi n'abasirikare batabarika bongeye gukwirakwizwa mu bice byose bya teritwari ya Uvira biteguye gusubiza inyuma no guhangana bikomeye n'ingabo za Congo FARDC. Abarundi n'abacancuro bitwa bararije komeye n'ibikorwa byose by'ubwicanyi biri gukorerwa abaturage batuye muri aka gace cyane abo kugabatutsi abavugura mu Kinyarwanda kugeza ubu n'abandi bitwa ibyitso bya AFC M23. Ubwicanyi rutura bumwe butwererwa igisirikare cya M23 bukorerwa indani muri aka gace. Ibi byose byongeye gutegurwa neza ko bigomba guhagarikwa na AFC M23 mu buryo bumwe bwo kongera gukubita Kinshasa no gutatanya ibikorwa byose bya coalition yose ya FARDC, kwirukana abasirikare bose barwana ku ruhande rwa coalition. Byose byongeye gutegurwa neza na etat major yose ya AFC M23 kugeza ubu. Ikikango ni cyinshi muri etat major sa FARDC nyuma kumenya neza ko kugeza ubu hari gukorwa reinforcement kuranirwa M23 kugeza ubu za diplomatura y'ibikoresho byinshi n'abasirikare abambere bongeye gukandagizwa muri teritwari ya Uvira n'ibitero bya mbere byongeye kwibasira coalition sa FARDC byongeye kurangazwa imbere n'igitero gikomeye cyo kongera gukuranaho itumanaho n'ibikoresho byose bikoreshwa mu itumanaho kuranirwa coalition sa FARDC mu guhanahana amakuru hano muri Sud Kivu.
byongeye gukurikirwa n'ibitero shuma kandi bikomeye byakozwe na AFC M23 kugeza byongeye gusiga byibasiriye abasirikare bamwe bakora isosa FARDC abagera ku 9 kugeza bikemezwa ko baburi birengero bigakekwa ko bacekiwe na AFC M23 ambushe utura yongeye kwibasira kuri sosa FARDC igwamo cortege yaritwaye abasirikare ba FARDC baturukaga mu bice bitandukanye boherezwa kugeza ubu mu majyepfo ya teritwari ya Uvira. Ambuscade yongeye kwemezwa ko ngiye guhitana ikamyo ya FARDC ndetse na Egypte ebyiri za FARDC. Ibi byose ni ibikorwa bikomeye byongeye gutiteza Kinshasa na FARDC yongera gutinya kumenya ko yazibona AFC M23 ndetse no gukomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari kwishumuriza AFC M23 kugeza ubu. Ni inkuru nziza y'intsinzi ku baturage batuye muri aka gace bongeye kwishimirwa gutabarwa gukomeye kwijwi ryabo kugeza ubu byongeye kumvwa n'igisirikare cy'intare ya AFC M23 kigiye gucakira Uvira bagihindutse iracakirwa byihutiweho kuko ibikorwa byose bya gisirikare bigerereye kugeza ubu. Kinshasa bice muri etat major sa FARDC yongeye gutitizwa n'ibikorwa byose ndetse byongeye kwemezwa ko yatangiye kuzinga utwangushe nyuma kumenya neza ko yazibona AFC M23 kugeza ubu. Byongeye kunugwanirwa ko muri etat major sa FARDC arimo abasirikare indani kugeza ubu bacakiwe na AFC M23 bari gutanga amakuru bakifashishwa mu bikorwa byose byo kumunga kwa resource ya FARDC. Ibi byose byongeye gutitiza kugeza ubu etat major yose ya FARDC by'umwihariko Lieutenant Generali wa FARDC ibikorwa byose muri Sud Kivu cyane cyane muri teritwari ya Uvira ni Ironga Kambanda wa FARDC wongeye gutabaza asaba umusada n'ubufasha bwo kumufasha kuza kwivuna AFC M23 kuko yongeye kurya karungu ku buryo bukomeye. Hagati aho igitero gikomeye cyane cya M23 cyagabwe mu gitondo cya cyo kuri tariki ya 26 kikagabwa muri teritwari ya Warikare hafi ibirindo bikomeye bikambitsemo abasirikare ba FARDC ndetse n'abacancuro ngo bateguraga misurutura n'ibikorwa byose byo kwataka AFC M23. Ibi byose byongeye gushyirwa hanze n'igisirikare cy'intare n'amakuru ingenzi kandi akomeye cyane twatoje ku isaha 3:30 kugeza mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi bikemezwa neza ko iyi operation rutura yakozwe n'abasirikare bagera kuri 71 ba AFC M23 n'igitero gikaze byongeye kugabwa mu buryo butatu. Abasirikare ba M23 bigabijemo ibice bibiri bagabitero bikomeye bakoresha inzira zo ku butaka ndetse ikindi gitero gikomeye kikanyurwa mu kirere muri drone za M23 zasenye biko bw'intwaro z'abacancuro na koresosa FARDC zari buzatake AFC M23 rivuga ko ari umugambi ukomeye cyane waburijwemo na etat major yose ya M23 kuko Kinshasa yarigeze kuritegura ibitero bikomeye byo kwataka M23 baciye muri teritwari ya Masisi bagakomeza basatira Igoma n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose byamaze gushyirwa hasi na AFC M23 bikiye mu bikorwa byose mu makuru ingenzi bakesha ubutasi bw'igisirikare cy'intare. Ibi byose n'indi operation rutura y'intsinzi ku gisirikare cya AFC M23. Hagati aho wongeye kumvikana ikikango gikomeye cyane Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa na AFC M23 kugeza ubu hari kwikango abaturage b'abagambanyi bakorana n'ingabo za Kinshasa mu gutanga amakuru y'ingenzi y'ibikorwa bikorerwa Igoma ndetse n'uburyo kimwe bikorwa na AFC M23 mu gucumbikira abambari ba Kinshasa bafatwa nk'abanzi ba etat major sa AFC M23 barimo n'abasirikare bakomeje kwinjira gisivile muri uyu mujyi no gutangira ibikorwa byose by'ubutasi no guteza umutekano muke muri aka gace kagenzurwa na AFC M23. Ibi
nibiko muri raporo zikomeye zongeye gusorwa na AFC M23 bagaragaza iby'ibikorwa byose by'ubugwari by'abaturage bakorana n'ingabo za Kinshasa mu kugerageza guhungabanya umutekano w'aka gace. Ingamba zikomeye zongeye gufatwa n'igisirikare cya M23 n'ihuriro rigari rya AFC bica ubuyobozi buyoboye umujyi wa Goma kuko kugeza ubu ndazongera kwinjira Goma dahawe pasiporo n'ubuyobozi bwa AFC M23. Ibi byose n'amabwiriza mashya kandi yihutiwe yashyizweho n'igisirikare cya M23 n'etamajoro yose n'ubuyobozi buyoboye Igoma mu gukomeza gukaza umutekano muri aka gace kagenzurwa na AFC M23.